El-Muheymin. Kainatın bütün işlerini gözetleyip yöneten, bütün yaratıklarını gözetip koruyan, korkulardan emin kılan demektir. Her söylediği ve yaptığına güvenilen, bütün kullarını hükmü altına alan, olup biten her şeyden haberdar olan ve peygamberine indirdiği vahyin doğruluğuna tanıklık eden, kullarını daima gözetim altında bulunduran, müminlere güven, sevgi ve huzur veren demektir. Ya Muheymin, 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 Ya Muheymin. Allah dualarımızı kabul etsin, bizleri doğru yoldan ayırmasın. Amin.